Baru banget nih. Oh iya. Angges putih. Aduh goblok baru udah ninggalkeun aing. Wah, teu bener ya. Balik ah. Yon, sebener nama orang teh resep kasih mumun deh. Tapi itu nanaon lah. Yang penting mah mana bahagia John. Baru udah kemana ya? Orang wae. Kenalan mana, Man? Hah, orang wae. Isuk-isuk di dia orang tiris dah. Geus modal. Baru udah kemana sih? Main isuk-isuk. Dia pakai lepis geus mandi. Kalau mandi, ada kuliah tadi apa? Ulin ka masih? Belandakan. Marah benci Junet. Ah si Junet dia can udah orang kesal keneh. Anu urang dan geus tahu asul. Oh, udah dibuka. Kesina. Bener emang lagi Junet. Perium mere kopi asin pan urang burakeun. Dibeliin. Diledekeun. Masih. Udah. Si Sueb dah ngasih nya. Tapi kurang itu Urang. tadi nungguan di orang lain. Orang. Saya biasa ulah arek nempokeun nu ieu nu liwat awewe. Sok ieu ban sok nah. Liwat arek nyarisieun. Marantep kan. Gitu benar, urang teu ngabohong asli nah. Mana mau tahu? Ih si Mumun, si Eta, si Nung, jeung si Yati biasa nama. Ada si dia mah liwat di kamar itu. Salah. Kerudung we. Sudah yang ke samping. Tiris. Padahal panan bae mah geus moncorong itu tuh. Oh, di Blawetan. tapi tiris kene sih, temen-temenan ya. Bisa tiris kene, mana eta jam baju gitu tuh tiris, Itu orang mah biasa, Pan. Ayo buru-buru ini. kurang kayak berat pan. Nah, mijeun. Oh, tubi-tubi nu, ngantri. Yang geus di sawah we. Tuh elit di sawah mah. Mau. Apa rek ngadon itu? Pusing Mijeun di masih ya. Nah, Di masih Junet. Junet, mana mah kamari ge kan bapakna galak. Oh, bener. Gara kana kurang, untung urang kabur. Eta cina gelas bebeus. Hah? Gelas bebeus cina. Gelas Ini kan Oh, anu kata joko urang teh. nah kan tuh panahnya tuh rek kan batu. Oi. Ayo. Oh, batu. Urang Itu aya batu gede dari segede hulu. agak dong. Kayak batu split. Heeh. Tuh kan luar Junet. Apa Euy, isu kene, kene gitu jelema eta. sieun mah. Sieuna keur ngurumput kene siga orai. Kanan meureun ada apa? Nah, itu ada tuh urang anjing. Entah, coy. Ayo batu. Tadi masih diukeun ku maneh. Itu kan Yang dulu tadi. Eta mah leutak soalnya teu bergerak lain batu tembok. batu terus potongan. Penting mah cepet balik lagi gitu, bakal batu. Eta mah. Sakitnya. Ya baju teh mana di? Lu baju hubul wae gini. Baju mana? Baju anu menang panjat pinang teh. halus padahal mah nyaep nya. Hah? Halus Oh, oke nya. orangnya hayang, Pan. Gawe urang era lah. Cewek lah pakai naik kan. Isukan ira. Si Junen. Gila euy. Ayo karek nampat jeung mah. Naon? Udah liwat biasa. Mending di ieu. Urang ka ditu lah. Eta teh solokan. Urang karek modalnya. Ya ulah. Hah? Bila. Ya geus tungguan di dieu nya. Biasana si saha si Mumun sok liwat ka dieu. Nah, mana daek tuh kieu urang ya. Supaya orang bisa deketin si Mumun arurang. Jadi kamu nanya si Mumun lewat, kan biasanya sok bawa ieu nya. Nanti kalau pokoknya wadah Pada pergi nyesel. Pada sok nyesel. kumaha mun sarung maneh ta Noh, urang kasupkeun ka bobokonna. Tapi ulah nepi ka nyahoan si Mumun. oh supaya ngadon pangiseukeun. Eta pan bisa ya, Urang tiris kene. Kita 12 tahun kan itu. Oh, lihat tuh pakai. Sudah bawa banyak waktunya. Ngeri. Geus atunya. Hah? Pokoknya Ayo jadi siap. Jadi
Hei, Yat, dong, balik kamar anak. Balik di itu, Amang. Ayo orang ngarojak yuk. Kabi beda. Bibi beda. Oh, bibi beda di itu tayanya. Ayo. Ya itu orang ajak si Mumun. Oh, ayo tuh. Gede. Tapi emang jam berapa sih kira-kira main makan Pak? Orang ke kamar ini orang ke modal anteng-anteng euy, datang lewat. Orang langsung hanjat we teh obe-obe aja. Oh, bener. Bodoh nih era. Era, bener. Assalamualaikum. Mun. Assalamualaikum. Oh, Mon. Mon. Waalaikumsalam. Yet, Sep. Nung. Pada non. Mon, orang ngarojak yuk. Kemana? Di bibeda dah tadi mah Cici Asep. Di Mumun bade iya, bade nyeuseul kumaha tuh? Enggak tuh berani sih mah. Mana mati balik Asep. Tuh aya mah ngarujak berang, nyeuseul isuk atuh. Tuh ingat tuh Cici Asep. Geus ayeuna mah urang bantuan si Mumun nyeuseul we. Ayo. Kenapa lah tuh nya? Tolong Mon. Ayo atuh. Ayo. Bener. Cap. Itu apa tuh? Kering coy. Ayo lu pada apa lagi? Hah? Ayo, udah sadar. Udah cabut yang nyumput di dinya kan. Hei, orang itu tadi. Aduh. Si gerak apa ya? Hah? Biasanya sok disawung ya. Oh, ini tuh kata tembong-tembong. Hari kerja kemarin mah main tanter sama sih. Biasa. Oh, gimana? Apa lagi man? Apa batu? Yang orang ada. Cina mah si Jono arek minta akan antar antar akan terus ada kemana? Oh penunjukan di mana bro? Emang tekai mana? Ada. Assalamualaikum. Dadang Asep. Aya Jono teh. Oh Jono mah kemana sih? Oh coba tadi gimana? Hah? Tadi gimana ngobur? Ini kemana bro? Jangan tangan lu kos kieu. Naon sih? Ngajak dong sih anjing. Hah? Si anjing teh. Anjing. Aku si Gana. Bang ngomong bau ah. Sia orang ngomong. Hah? Ya. Si anjing mau si Gana. Tapi pada ini milarian lah. Terus. Pakai. Sia mangkat. Mantap. Gigel belum. Mereka masih randangan kayak mas dulu. Depan sana. Jun. Jika dia hafalkan baca Al-Quran. Wah. Enggak, aku bisa baca Al-Quran. Sudah yang ditanya. Hah? Yang ditanya nah. Anjir, ke mana si Jono bisa baca. Oh ya, udah rajin ya masanya. Udah bener. Mau tuh. Rajin lah itu kan. Itu aja. Itu udah yakin dah. Masih boy bibi. Jun. Buka kasek tuh. Kasek digerawat. Tuh bagus. Tuh, tuh. Bener tuh. Tuh bener aya. Terus ulah kalumpat gede. Hah? Mumun pak padeurnya jadi santai aja lah kalem. Santai.
Ih, iya nu merek kena. Mana we sih? Di samping mana? Samping Mana mana? di rumah. Moal orang mah di saya man. Urang. Moal percaya ke Aci moal. Ay si Asep ka mana ya? Oh, iya. Moal. Makanya kan teh urang enak Si Mumun mah Cilepeung. Kos manuk keur muyung. Enak. Heeh bener. Main mah. Kayak mana apalagi mau di samping urang. Moal. Bisa kan? Kayak kedengeran nyampe lah coy. Ih, mana mah geus aya kumisnya. Kumis Napoleon Bonaparte. Lirik Wet, nah tuh. itu liwat jangan liwat. Dikieun heula supaya nanti kawani daratan. Gitu. Itu ngomong-ngomong si Mumun bisa Bisa deketnya. Kayak beda tongan yang tinggi sih nggak nyawan. Itu. Ayo. 2 3 F. Ada kamu sih mana? Oh, di gua kata. Sudah mana? Mudah-mudahan ente konek lagi sih. Ketemu disusuriukan ke sucing we. Kemudian. Guys balik deh Em. Kemana? Hasil coy. Tekan nyawan. Kurang tuturkeun we. Ulah tuturkeun geus. Tungguan lah di dieu. Tungguan. Kejauhan lagi. Bisa gendeng urang. Itu. Nyanggeus ieu di dieu ke jauh ke tempo ieu. Tong di ting udah jauh Udah harapan. deketan mah ada harapan tapi tong nyawan si Mumuna ti barudak mah Mangga. oh kok kopi acan aing mah pun kita si kue teh buka tuh ya Allah siapa masih naik kopi nih kan Teh panasna itu. teh panas dah Baik lo kayak mayo. Kasih. nyaltek teh panas langsung bro kayak mah Mana sorangan? Orang di dia. Baik ke jauh lah pakai sepeda tah sepeda naon sepeda ubana. kemana sih Kemarin di bawah di bangkul. Di bawah bro, maaf kopi. masih kopi nak Kita. Ceweknya bawah. Kada si Asep. Moal bager ya orang mah kemana kalah Ya kedua jangan kedua. oke bisa tuh nah mau tepak wae lah tungguan ya tungguan oh di lamual moal kan mah sepeda kan Iya. aduh banang ge Gas. ayo ya Siapanya dibagi lo bro. ya oh gelasnya di itu Udah. di mah gelasnya loba seperti ya Dip. tiga tahun Penting baronya kecil. ayo sudah ya ayo sudah ayo balik nih Balik aja. moal Angguan bener. pun mah udah kayak sorangan aja Dang. Kayak masih muda memang, Dang. Tuh lagi gini. ayo si Mumun ya Heeh. ciluan itu tadi teh Mana si Yati? Iya si Mumun. Si Mumun urang mana? Mumun mah urang Mana? urang pana nu ih samping nanti ya Mana itu? hah Kedengeran ulang ke tempat ulang. kanyawan moal Moal. moal Kemarin emang bauan deh Urang keur hayang lompatan ye. Jailan we. enak tong patan jalanana urang bae do gue Jadi terus 2 dinten nyeseh teh. Si Nunung teh tadi ente iya. Teu ngomong-ngomong. Itu naon? Iya cina serak. Sarak. Iya samping saha. Samping sahanya iya. Anu Bapak Mumun meureun. Terus sesuai lah. Sakti kue bisi benang panona di batur becak. jatuh kebuih bang
meleduk. Sahanya nu meleduknya. Kurang. Aduh, Pas lauk sugan eta teh, lauk sapu-sapu. susu sapu-sapu. Heeh. Gedean. Hah? Gedean. Gedean. Tadi sambil itu. Bau deh. Pokoknya. Mana yang itu nya? Itu nyampe saya buru itu. Nama minum wae. Kata gitu ya, usaha. Tuh, minum. Jampean aku yang. Jampean. Tunggu ngatung tak bola balayak. Fuck. Jampean supaya bener. Eta emang bener gitu jampean. Nang gugurupan geus tapa, jam eta cicing sok. Hiji, 2, 3. Kasih eta. Hah? Saya dah. Saya itu. Tidak masih pindah. Wah ya. Iya. Ngambek banget itu. Ngambek urang sabarkeun ya. Terus. Ayo. Masih dah, woi. Wah, iyo meureun. Bet Teka aja sama sampai jurang arek adinya. Euy, eta naon gitu, ha? Sampai jurus. Ngajakan ribut. kalau jurus. Oh, ayo. Jurus. Ayo. Eta si Sueb kumis geus leubet masih kabur keneh wae ku si Pipit. Please tong sok ngera-ngerakeun we geng Acim maneh teh kaluarkeun jurus andalana atau seulanya atau episode selanjutnya tong hilap like, komen, sareng subscribe.